أيها السيدات والسادة، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وتكف. سكاليو كارناو محادثي منجي بطبيعة الحال. سكاليو غسنا بس رسالة يجيبوا بعض فكرة إكاو ريكهر ما نقاش يا واندو إكاو يعني ونا وجهة نظر ونا فكرة حول هي ولا واندو إكاو washindi wa hundu bahati wasomo mbavi kwa tsure jai harma edawla ya hatu Komori wenda waritoa harma nari jahannama ikao dorilio. Yode fikira ikao ngarjo sanari hadisi mbavi titi skwaleo. Sinaunja haku harma hadisi mana yu hadisi ikao ngio mustahalak haku. طيب wana zon hadisi no suli dokana hindi wano ladhimu sisi wa Komori hason si hojimle fuwa hatu wakati hadisi yo fikra hamandiyo ri hadisi ha fikra hamwemwe. Mana fikra ngio dakiki jiddan fikra iyo nganzo andwa kensi wa itwali rondo. Mana iyo fikra ilona mbawa zinji si mbawa nzima basi fakat wa inama nge jomji harme janibi ya he dawla aidan inji harme janibi ya he diaspora ya hatu ilo Faransa wa aidan diaspora ya hatu ilo mahalani pia wa aidan na wala mushtama ikaudu walo Komori waona msahama harima fikra mbokana na wala wandu ikao wasomao waona maarifa waona uwezo wajushinda wasaidie dawla ya hatu rirohe harima zitabu ikao dorilio no kartuona natija hamadizo de contrary uwinji wa hao wala walona maarifa wareje hiyo wendawe webaki harima dawla zindojina wasaidia dawla zindojina uendelea usoni. Yode fikra asasia yude wana bakana fikra yuti fikra kao fikra basita yo fikra muaqada yo fikra ilonziro hakuma na yo nganzo hensi wa siasa ijo shida iregleo mushkila hamadu yude fikra anzoni hadisi banlelo ha mukhtasar mana wakati kono ruhusuri hadisi mahadisi hawinji. طيب fikra ijana mnaje dokana harma niqash harma mahadisi debari ko hadisi dasina wala wandu kao wa ushuli hambabi wa dungu babiz la direct ikao si zifanya zabari hindi ukana wandu kiongo una uwezo wasoma watore jai harima dawla ya hatu. Lile suala muhimu, suala asasi. طيب rahani jajibule suala hilo na rejamba bititi mangalie ezilio harima mashhad ya heke politiki iliyo Komori ngare donda no ilirjibule suala hilo o mahala rendao ngare do harma sidam harma mvurano ikao jumkinishiha ijo kinishiha u developehe unji hata harmano za uruni ya zongo za silaha yodi namna kama minga mangalio mashhadi namna iliyo sababu dukana hindi ngabo siasa ikao ibaliwa ne hukuma iliyo ine kipu ikao ngende sawe ye dawla abasainu ishange ila mafumu ya he fikra hele jeshi la he dawla ya Komori ya kubidi like jeshi la watani narintabihe fikra hiyo maana hiyo fikra ilo muhimu jiddan wanama watukufu wa Komori ekipu ikao ibalie dawla abasani ishange ila fikra ya hele jeshi la he dawla ya Komori badala kana wa defende ila mipaka ya he dawla baada kana wa defende ile shabu ya Komori waniki wa hazizindwa jina na hiyo fikra khatira wa Komori yodi maana kana mangalie ezijirio abasainu engarendao ndao hena mbujo mkinisha ya imagine o mahalani kao dorendao iyo fikra asasia wana mautukufu. طيب ili jarijibule suala hilo zabari hindi wala wandu kao wasoma ngona uwezo watorejei waje warisaidia ra roha harima zeta ikao dozilio harima dawla ya hatu fikira dokana na mangalio mahalani rendao si wa Komori ka dawla ka shabu ya Komori malarendao hau o mahalani ikao malideri wa siasa wandu wa he politiki ikao wamba wafanya politiki wanzo waendese dawla na mangalio mahalani waribe hao ngasi harma sida ikao de joko njia yandi saranzi abasainu ngamonao ze irhasat ikao ngaziro hawa basainu wala walu harma dawla watolea wandu fulani kana kamnukiri mwende harma hasibabu hiyen wandu wala zi asibabu za hao
وايضا wala wanrikao wakahar mwekipwinu waroha waishia ndongo hamada zinu waona zila mukhalafati kao ngazijirio wajuha wahezale jiomba kana ekakabuja regle ze fikra ze votize nda namna hawema abo ndongo zijo ujiri wanda wala wakada wana wanu kipwila alana dabala wa mtume Musa na Firaun al'an warabuamba kana asihru inqalabat ala sahir wala kufanya ugangi wakaushi abasain طيب ye namna mashhad yaliyo abasain namna mjo yasome mashhad mjo wona namna zenongo ziliyo harima edawla hatu Komoro rijozinika do wijo na faida lo de suala la sasa do wijo na faida بطبيعه الحال دي دوله فرنسا وواجولا حسرا اسوا كوموري yo fikra asasiya wana makomori wajola hasara asi wa komori mana ekar kwanzara bikana ngasina malideri tawanu wa kipolitiki ardi hom tsinwe malideri wa ngasina malideri wa soma abongo ajuko njihara mwila sirai wakajuko njihara mwila conflict hiyo abo sile joko la hasara la tsewa la malideri kaunga ona uwezo wana makomori yo de mana nabakana ngarjuko jibu la suala ukana zabari hindi wala wandu ikao wasoma watobaki harimo idawla hatu warengeze mashhad dokana wala wandu ikao ngo malideri ya basainu honsini mwe malideri wao na wandu wasoma wawadunga ye konflikti iliyo baina ya malideri wao ngejoko njia baina wala wandu ikao wasoma wanungo uhunu bahe wanungo uhunu wanjia harimo sidamu hiyo abwe hasara ya hatu sisi mana sisi deri latsao wala wandu ikao do waso watu hunda bia ya ushinda wanika tartibu waenshi warumie zila wasoma harima edawla ya hatu fikra nyo ndao wanungu wafanyo hijra wanungu waruhao harima ensi ya hatu sababu hindi wakomor dokana ngasina kipu ikaunge pangwao ne dawla Faransa ranzo wakati rarenge uhuria wa hatu wandu wao wapangwao waje wado endesa ye dawla ya hatu wandu wao sima al-asasiya ikao Faransa yo watsa hawaje wasuli harmwezi reparo zitekeleza namna aje wako wasuli harmwezi ya kudeta ya votizan rabo ya mashakil ikao zojiri harmwe dawla no ilo wandu wao wasuli harima hizo pia taratibu za hem Faransa ikamdwanza mangalie ومحلا نزيجريو هرما زي بيز أفريقيا تقريبا زوتو فانيهانا نزيجريو هرما الدولة يحدو طيب وانريكاو وتصفاني فرنسا واجوا لسي الدولة هاتو نمانغاليينرو دوان وكاونغو وني قراري إكاو واجوها مازن رونغو زيرينغو هرما الدولة أبولا ديموان وهو كما في سيدف يوسيما أمانو yabili watsikene experience ya dawla ya ondesa dawla abadan yodi mana kana ngasi harimaye fikra ukana wala wasoma waonao ye mashhadi namna iliyo kwa tsuhu ndaila namna ni taratibu ambakana ngwareje hiyo waje wasaidie rirohe harimaze tabu mani asl wala wanrikao do waliyo harimaye zingwaona adawa ngabo mvurano wao na wala wandu ikao do waso yule fikra al-asasi yomonsi wala wandu ikao ngo harmwezi asl ekipu hiyo de haina kipu mjo na harmwe ezi ya hatu ya Komori wala kwa tufanya ye salih ya he dawla ya hatu sisi wa Komori shawala ngwafanya hazi ya he dawla ya shi Faransa abwe Faransa kanao nika wandu bahati ambekana wala wandu wasoma waje warengeze dawla yao kabdoka mushkila asasi na mtuangalia zijirio abasaino ye mashhad ya kipolitiki namna ikao do iliyo suala asasi na mangali harma ekipu yinu yende sawa ye dawla ya hatu ikao ye qarari strateji de decision strateji ya he dawla ya Komori ngiyo na sisi wa Komori haungiyo Faransa wa Komori suala namjiuzi le suala hilo
lelo abasainu ikana daula ya hatu Komori ramba kana ngaranzao rende rafanye namna na tartibu rimisemi paka ya hatu dasina Tanzania dasina na Kenya dasina Madagaskari ngaranzori fanye qarari kao ijomkinishia rinji harima ko dasina daula sisi derjob decide si wa Komori yodi kwa makadi qarari strategy sisi abadan la adhu nzudhani ukana ngabo rais wa daula mkomori josbutia rengi qarari amadiyo pakale shauri ya daula Faransa bimaana kani qarari strategy ya hatu keiti wa mhononi wa hatu leo rais wa daula mkomori ikawanzu yende afanye ziara mahalani abula dhimu ya wambi kangaranzore ndera one Rusi ngaranzore ndera one Xi Jinping ngaranzore ndera one mru fulani lazima wende wawambi lidhalika ekipu inuka tufanya namna ya wandese daula hatu rirohe harima zitamka gorilio yudo bana kanzani leze kwa Komori sisi wa Komori na rido hafifisha mbabi mana ngarila piza wala wanrikao ngwauna uwezo na ilmu na maarifa ukana warejei waje warengeze ebi arilio na abo sisi wasi hawasi deri saidi yawe ma diktaturi wanu sisi dasi hawasi risaidi yao mafisi difu wanu wa waswili harmwezi sayora mbiye wala kana mjem rengeze ikan ngabo halal harima masala ikao dori habisiyo tayib ezijiriyo hindi wa Komori ezijiriyo tiparo zitekeleza bano amrudinzi rejeze bishekil mubassat ngabo nadhariyat parao nadhariyat sadma wa Komori na mkansimu ifikiri de theory ya heshoko ikawe urumilwa mahalani mwinji wanama wa Komori izo bizijiriyo harime daula hatu abasaini ngasi harima namna na tartibu kabati mrushido ujoshindari nike ezijiriyo Komori hindi hashekil wadih ezijoko ujiri hindi hashekil ko wadih yabasaini mahkama decision warenga ukana ya rais wa daula katurenge konje kwa so aplike qarar ikao gilawana harme dusturi mahkama warenge decision watoa wandu harima zevoti wanu he itilafu wanu wamba ukana ikakazi jahendini ngabjo ujiri kadha tayib ingarendo ndao isidamu na mangalie conflict iliyo baina wao da wao malideri wao wajuo lakini inaikasi ya heze tabu hizo ngejoko shimilia wandu hindi dasi shabu ya Komori dasi shabu ya Komori sija joko tabia hena tija jola wana harima mvurano waho wandu wao ya disabo juu shaze na tija ngazi joka honsini na relewe efikra hiyo si wa Komori nga sina fursa abasainu rishange mkonsi hama duo tayib ilinjibu suala ikao dilo wilo litingo uzisiwa ukana zabari hindi ukana wandu wasoma watoreje amuziso wa Komori ikao nyonsi pia ngamdungawe ezijiriyo harima daula ya hatu Komori wandu ikao wedo harima ze eleksyon hal ngabo mzima harimu wandu wao ya towafika ya hansi barnamaj ikao ngejore gleo mushkila wa hijra no wala wandu ikao kwa sureje Komori gabo mru abadan hal gabo mru mzima harmema lideri wa wambakana wajiti ya wende se daula wanje harmaze eleksyon gabo ya hansi barnamaj asasi ikao ngejo regle o mushkila unu na mushkila ho ubure na mushkila ho msomo na mushkila wa hatu sina Faransa na mushkila ikao sonsi pia ngarizi wao abadan wala ngujuambia kana mwanzo njenda ngezeze tabia wehola ambakana miminga mwanzo ntowe woi wehola ngujuambia kana sisi ngaranzori ribadili omwendo wa hydrocarburi wala ngujuambia sisi ngaranzori riokowe wa Komori waje wanje mbeboni yani na mndungu utsingo babu hafikra ikao la yusmin wala yuni min juu. Lodi maana kana mangalie umushkila lonuo
mushkila ngu harmo mujtama wa hatu wa Komori ikawa ngarito wa wandu riwani kayezi waje waendese namna ikawa wowo wajonika maslaha ya daula ya Faransa. Ndabala dingo sitekeleza manu wa Komori. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakorongozo wa Komori. Maisilamu ikawa msomawe Qur'ani daiman. Wakati Nabiyullahi Musa alayhi salatu wassalam wakati yenda Madian yaona wanashe wailiwa wanzo wanusema gondi shangwa endeo kontreri hawa uzisa ma khatubukuma. Mwenyezi Mungu hakorongo wa hayali sani hema na mzima wa Shuaib hambia ukana ya abati istajirhu inna khayra man istajarta alqawiyul amin. Qawi wa amin, mru qawi ulona ilmu maarifa wanzo watani wa hai wanzo shabu ya hai wanzo yende se daula yende le uso sindio ba yake aminifu. Sisi wa Komori ngari puse wandu hamada wanu harijira bekana ni masomana mjim ritowe harmaye etabuinu idan ngabo ishkalia harma ejanibi. Tayeb hijra ikadu anzari fikri kalimat la hijra yosima asasi ya ho mujtamaat sonti pia ngari juwa ukana ngabo mujtamaati kao ngwafanyao hijra sindasi basi ngwaro hao harmwe miji hao wenda mahalani hasatin hijra ke jahaina mnayo basi tukana de hijra yobonze na mwangalie Komori hatu ukana ngabo wala wandu walo mijini waro hawaja wanjia harima okansi o capital yo hijra hasiba bukana siasa ngiyombi kabati siasa hele bima ikange jotungeze mlozi mlimaji yabaki sayo hafanya hijra na wala mdulona ilmu ya he maarifa ya he ihazia hai wabitali ye daula kwa jafanya siasa utungeze mlimaji yabaki yarumea ilmu ya hai ya loniyo ikange na ilaka ne ard ya wale kabati siasa tayemlozi ngurense bahari hajamoroni hasibabu dokana ngabo hijra hasibabu dokana ye daula kwa jahansi siasa ya houlosi na wala wandu kaungwa ona emina ni hasiyo yo fikira asasi ya Komori ngabo hijra ilondani na hijra ilobonze sisi ngasingo fanya tarkiz ukana de hijra ilobonze nabo fi'lan hijra ilobonze yudi ilona tabu haku hasibabu dokana ngeto wao zila akli za Kikomori kanga zile lowe asli harumwe daulatu zero hazendezi faidisha sisi ndo jina yo mushkila asasia. Lakin hijra yo sima asasia heze mujtamaati amjo parsema asiatiki ngamjo parsa warabu hawa warabu watsungu hajiri enda harmaze peza kiarabu ngamjo parsa wanandu warohao fil janub wende shimal wala walo shimali wereje janub daima dinamna Afrika otoroha Afrika wende harmaze pei za satena za Europa Europa ba wotu mkinisha wafanya hijra waje harma zila daula za hatu heni wadungu watsingo fanya hijra sha yakhtalif hijra na hijra asasia. طيب abanga si harma fikra asasia ukana narangalie fikra hii hijra hiyo maana hijra hiyo ndio na faida harmaze tarafu zon sipi da ila daula ikaonge stakbilio wala wandu ikaongo wafanyo hijra wende hula na ila daula ikaongo watu wao wandu wende hula lazimu wake faida harima janibu hiyo shado kana hindi sisi ka daula ya Komori bortona siasa njema ya fikiri harima janibu hiyo ngarilo hasara haku sisi wa Komori sibabu dukana kabati siasa njema ya hansiwa iregle umushkila wabitali wandu wao hawangu wasingo jiregle yo mushkili wa hao shababi ngujuwe enda jitasha maisha Faransa yasoma ngubakoma halani yasoma hula hahundu hazi ha yenshimana dumala na duni kwa ihtiramu ala al-aqal ushash. طيب يدولة ikaungwa stakbiliyo bitabiati alhali yonge jo kana tadakhum wandu wajiao hula ngejo ekonomi ngejo njaharmu msomo ngejo njaharmu maze programu za hao wa ila akhiri. Walakin bitabiati alhal uhangalia wala wandu kaungwa una uwezo wafanya ta'wid wa regleila khasara ikaudo wa iparihani hao harima ila hijra warengauze aqli kabir
zija zidohanti ze hulul na zila solution za hao mushkila ili wa shinde waenshi kheri na aman. Yude fikra asasi sisi dua likao ngarito wao wandu wenda hula kartushinda uhunda kana wala wandu wenda hula wasoma riwahantize tartib na siasa na program ikaonge jo wasaidia wanike namna na tartibu waje wakensi warenike ila experience ka waiparisi wonze waje waisomese harima ya daula ya hatu. Yode difera ili sisi wa Komori ekangarendo harima voti karendori voti wala wandu ikaudo wari dhulum. Yode jani beho mushtama ya watu wa Komori. Sisi wa Komori kartina ila fikra ranikiwani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukane ritahimru ya soma na mrikao ngem aminifu. Kartuza haizu sisi ngungao wala wandikao wajora mjamwa hicho wajora mbiasijina hindeni riwanikayezi na wala Mwenyezi Mungu haambia ukana inna khaira man ista'jarta alqawiyul amin. Izori ziranzi ridungu umwa hicho yode maana kana wala wasoma kwa tureje maana sisi wa Komori aslan kartuza hawala wandu wasom shakarta hawala wandu waho umwa hicho ودليل كثير يعني زي نماذج نجزو زينش نمانغالي ولا نريكاو دوا تيازي إلكسيون ويندي هرموزي إلكسيون غابان دوا ظلومي دولة غابان ريكاو يعني إكاوا بيها نار جهنم جنب هل من مزيد وان ريكاو ظلومي دولة وما زالوا وظلومي الدولة سيسي وكموري لا أدري نسوشوا يعني إنو نوع من السادية في السياسة ريلونيو وكان وريذلو مسيوانزا ولا وريذلو. طب لماذا سيجر دولا ولا وانريكاو دو واسوما واتسو ورجي يفكر أساسي. طيب هجرة وكمور نبي الله محمد ابن عبد الله هفanya هجرة هروهما كهندي مدينة سيما أساسية تمام. إما صحابة ومتومة وفanya هجرة وندي مرافيجي wenzao Ethiopia. Ema sahaba wa mtume tena wadungu mtume wafanya hijra wende Madina. Yo hijra asasi. Ezinyama zofanya hijra. Nyugo na fi Komori bolo harma bahari zogo hazido enda malani ngojina. Ezinyama magonzi na mbuzi kamdona babi harma ema ze National Geography. Zogo hamakani zende malani ngojina. Hata mimea. Hijra henimea emiri. Namna iko uroha yende ifanya talqih malani ngojina zo pia hijra shado kana yefikira ngobanu siyasa de iko bidi wandu hunde faida na hijra hiyo khatar walakin idha kaindo kana rikau sirendeke fursa bahati na muzise wandu ikao do wateze election solution manyansi mreglo mushkila umuhindi na mwuzisi sayo gerjer do lumuano wa Komori wakati kao ngamjua bakana ngartsa hao wandu wasoma walo na ilmu wa aminifu wende harmaze election aboda bomjua na wa Komori wasoma walobonze warensizila hazi walonizo warejei harima ye daula watina namna hiyo abon karso joka harma omzingiliji huo ila an yasha Allah. Yode fikira asasi na tukanza tekeleze ba kana winji wa Komori wala umu wala wanyanyasi kao ngo ubonzi winji wa Komori wala umu wala wanyanyasi kao ngo na ilmu na maarifa wabaki ngo afanyao hazi harima ze mahalani ho nsipi. Tayeb sisi ngarsa ho bia ijo saidia ze fika ijo kubalikana banunga sina wangu wajo saidia redeleuso na mtuangalia wa Komori ngasina kipu ikao ngende sawe daula uko kubali nasiha abadan la yakbaluna an-nasiha maana uongo unaokana yani wawasili daraja ya haju ikawa nasiha kaiti kenawa ni kafaida. طيب wakati wasili harma fikra hamadi namnaji juko ndilauso na bora mlakana washawiruhum fil amr yo Mwenyezi Mungu dasurami washawiruhum fil amr yula abadan yo kiti harma ye dictionnaire ya hao harma ye janibi ya politique.
طيب انتو تهلتي هكو معناها إلو سؤال نفسه حديثي ناو كنا يعني كتبي دي واجيري هاري محتابولي فكرة. إلى أن نلتقي في قراءة جديدة، وأقول قولي هذا وأتمنى الخير للوطن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.